क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव थाना एबा ग्रामपुर पुलिस आउटपस्ट सिंनि ठाकुरपुर गामिनि बावनाय दैसायाव समबारखालि सासे सुबुंनि गोथै सह मोनो। मख'जाथावै ग्रामपुर पुलिस आउटपस्ट सिंनि मरनाय साहा बागान एबा दिंदिंगा हाथाइ गेजेरजों बोहैलांनाय बावनाय दैसायाव मैया बेलासियाव जायगानि सुबुङा ना सारनो थांनाय समावनो सासे सिनायहायै सुबुंनि गोथै सहखौ दैयाव गोजावना थानाय थासारियाव नुनानै ग्रामपुर पुलिस आउटपस्टनि पुलिसनो फोरमायो। खौरांखौ मोननानै ग्रामपुर पुलिस आउटपस्टनि पुलिसआ जाथाय जायगायाव नुजाथि हैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पुलिस आउटपस्टआव लाबोनानै पस्टमार्टेमनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो। दासिमबो पुलिसआ गोथै सहखौ सिनायथिनो हायाखै। মানে 2টামান বজাত আমালোকৰ পচপুৰ গেৰামৰ কেইজন নদীত গৈছিল মাছ মাৰিবৰ কাৰণে। তো তাতে গৈ পেলাই এটা লাশ তাতে পাইছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে গাঁৱত ঘূৰি আহি মই গাঁওবুঢ়া হিচাপক মোক কৈ দিছে তেওঁলোকে। তো মই লগে লগে আমালোকৰ গ্ৰামপুৰ আউটপোষ্টত আইচি ছাৰক মই ফোন কৰি জনাই দিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে আহিকিনি তাৰপৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে। মৃতদেহটো চিনাক্ত হৈছে নে? নহয়, এতিয়া ক'ত লৈ গ'ল? এতিয়া আমালোকৰ কোকৰাঝাৰত লৈ গৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ।